Bismillahirrahmanirrahim. Bu topraklarda kardeşlikten başka hiçbir çaremizin olmadığını ortaya koymuştur. O günlerin acısından ders çıkarıp daha güçlü, daha birlik ve daha beraberlik içerisinde kalmalıyız. ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما. Kıymetli kardeşlerim, 6-8 Ekim olayları millet olarak hepimizin yüreğinde kara bir gün olarak geçmektedir. O günlerde sokaklar şiddet ve kaosla doldu. En çok hafızamızda yer edinen ise her şeyden habersiz sadece fakirlere yardım etmek için kurban eti dağıtan 16 yaşındaki Yasin Böğü ve arkadaşlarının hunharca katledilmesi bunun apaçık bir örneğiydi. Bizler Türküyle, Kürdüyle, Lazıyla, Çerkeziyle, Alevisiyle, Sünnisiyle bir arada olduğumuzda bizi kimsenin bölemeyeceği, bu topraklarda kardeşlikten başka hiçbir çaremizin olmadığını ortaya koymuştur. Tarihteki zulümler ve soykırımlar hiçbir zaman unutulmamalıdır ki yenileri yaşanmasın. Acılar, soykırımlar ve insanlık suçları unutulduğu zaman maalesef yenileri yaşanır. Bu şuur, bu bilinç kaybolduğu zaman hem bizden yana bir gevşeklik olur hem de zalimler daha fazla cüretkar olurlar. Bu itibarla tarihte yaşanmış olan hiçbir soykırımı, hiçbir insanlık suçunu unutmamak lazımdır. Hele de bu soykırımların, bu insanlık suçlarının mağdurları şehitler ise hiçbir zaman bu şehitleri unutmamak lazım. Daima hayırla, rahmetle yad etmek lazım. Onların misyonlarının takipçileri olmak lazım. Ve onlar hangi dava uğruna mücadele etmişlerse ve onlar hangi dava uğruna aziz canlarını feda etmişlerse aynı dava uğruna bizim mücadele etmemiz lazım, çaba sarf etmemiz lazım ve aynı zamanda halklara ve kitlelere bunların vermiş olduğu mücadelenin felsefesini anlatmak lazım. Diyarbakır'da ve bölgemizde bu olaylar, bu zulüm hadiseleri, bu insanlık suçu yaşandıysa aynı şekilde bakınız Filistin'de de 7 Ekim'le başlayan süreç ve onun öncesi ve sonrasında zulüm aynı şekilde orada da kendisini gösterdi. Yani coğrafya fark etmiyor. Zalim daima zalimdir. Ve bizi zayıf olarak adlettikleri zaman ortadan kaldırmak için, o cürümlerine başvurmak için her şeyi yapıyorlar. Evet, dün Diyarbakır idi, dün bölgeydi ama 2 seneden beri de bakıyoruz ki Filistin'de, Gazze'de aynı zulümler daha fazlasıyla cinayet boyutunda, soykırım boyutunda işleniyor. Ve biz diyoruz ki bugün
Gazze'de işlenen insanlık suçu hiçbir zaman unutulmamalı ve demin de belirtmiş olduğumuz üzere bütün insanlığa aktarılmalıdır. Filistin intifadası evrensel bir dava olarak, bir insanlık davası olarak her yerde, her zaman anlatılmalıdır. Aksa tufanı ile başlayan süreçte bu savaş farklı bir boyuta evrildi. Yani aslında bu savaş daha önceden de vardı. Aslında bu katliamlar, bu insanlık suçları daha önceden de vardı. Yani bu mesele 7 Ekim'de başlamadı. Bu öyle bir katliam ki canlı yayında pervasız bir şekilde işleniyor. Ve adeta sadece insanlar değil, adeta yaşama dair ne varsa, insanlığa dair ne varsa, medeniyete dair ne varsa her şey bombalanıyor. Her şey yerine düzeltiliyor. Yani aslında orada insanlık öldürülüyor. Orada İslam ümmetinin onurunun tabutuna son çivi çakılmak isteniyor. Ve biz biliyoruz ki oradaki mesele o Müslümanlara karşı işlenen katliamlar aslında bütün Müslümanlara dönük yapılmış olan bir saldırıdır. Bütün insanlığa dönük bir saldırıdır. Evrensel insanlık medeniyetine dönük yapılmış olan bir saldırıdır. Dolayısıyla diyoruz ki biz hep beraber insanlık cephesi adına Filistinli kardeşlerimizin yanındayız. Hatta yanında olmayı bir kenara bırakalım. Biz bu savaşın tam ortasındayız. Biz bu savaşın tam göbeğindeyiz ve biz sonuna kadar bu meselede, bu mücadelede tarafız. إخواننا وأخواتنا طوفان الأقصى يعتبر حدثا لم يسبق له مثيل في كل العصور عبر التاريخ وخاصة تاريخنا الحديث. عندما جاء الاحتلال إلى فلسطين تآمرت على فلسطين دول عربية وإسلامية مع الأسف، وزرعت هذا الكيان في قلب الأمة الإسلامية دول غربية كانت تسيطر باستعمارها وسيطرتها على المنطقة، وقسمت هذه المنطقة إلى دويلات، وزرعت هذا الجسم الخبيث في قلب الأمة ليكون عنصراً قذراً يدنس هذا المكان الطاهر. العدو الخبيث والمجرم سيطر على المسجد الأقصى ودنسه، ومع مرور الزمن يريد أن يقيم عليه الهيكل وأن يذبح فيه القرابين الحيوانية. ويقوم الآن المتدينون بإقامة الصلوات التلمودية وتقديم القرابين النباتية ويقتحمونه ويدنسونه في كل يوم في هذه الأيام. المسجد الأقصى آية في كتاب ربنا تبارك وتعالى، وأحاديث عديدة من أحاديث نبينا صلى الله عليه وسلم، وهو مهوى أفئدة الصحابة الكرام رضوان الله تعالى عليهم، وهو بوابة السماء من الأرض وبوابة الأرض إلى السماء، وهو أرض المحشر والمنشر، وهو أولى القبلتين وثاني المسجدين وثالث الحرمين، تضاعف فيه الأجور. هذا هو المسجد الأقصى الذي هو ملك خاص بالمسلمين ليس لأحد له فيه شراكة. خرجت كتائب القسام وعلى رأسها الشهيد البطل محمد ضيف، وخرجت حركة حماس وعلى رأسها الشهيد البطل أحمد ياسين والشهيد إسماعيل هنية والقائد يحيى السنوار وجميع الشهداء القادة.
خرجوا ليقولوا للأمة الأقصى أسير، فمتى تتحركون ومتى تهبون لتحريره؟ هل يعقل أمة فيها أكثر من 2 مليار من المسلمين لا تستطيع أن تحرر مسجدها الأقصى رقم 3 الثالث في المساجد يدنسه العدو الصهيوني النجس المجرم، أحفاد القردة والخنازير يدنسونه وهم يتفرجون، لا يعنيهم الأمر، لا تحركهم العقيدة ولا الدين ولا الآيات ولا الأحاديث، وهم يتفرجون كيف يدوس الصهاينة المجرمون على أعتاب المسجد الأقصى ويحاصرونه ويمنعون الرجال والنساء من الصلاة فيه. كيف يستطيعون ذلك؟ أمر عجيب على أمتنا. هذا هو الذي كان له طوفان الأقصى. لم تكن غزة بحاجة لا إلى طعام ولا إلى شراب ولا إلى دواء ولا إلى كساء ولا ماء ولا كهرباء، كل شيء كان موجود، كل شيء كان موجودا. صحيح أنه قليل وأنه أقل من الحاجة، لكن الناس كانت تعيش وكانت عزيزة كريمة، لكن القادة لم يستطيعوا أن يصبروا على تدنيس الأقصى، فكان الطوفان ليحرك الأمة لتحرير المسجد الأقصى. العدو يعرف ذلك، العدو يعرف أهداف المجاهدين في غزة. لماذا قاموا بهذا الطوفان؟ يعرف العدو أن هذا الطوفان يريد أن يحرك الأمة لتنهض، لا يجوز لها النوم ولا يجوز لها الغفلة ولا يجوز لها الضعف ولا الهوان، ومسجدها الأقصى أسير. يعرف العدو أن المجاهدين يريدون أن يحركوا الأمة. خاف العدو وأراد أن يبطش بغزة ويدمر غزة ويقتل النساء والأطفال والشيوخ، الكبار والصغار، المدنيين، بالجوع وبالقصف والدمار وبالحرمان من الدواء والغذاء والكساء، وأن يدمر المستشفيات والمدارس والمساجد والجامعات وآبار المياه والمخابز. يريد أن يدمر غزة التي تريد أن تحرك الأمة وتحرر الأقصى وتقضي على هذا المحتل المجرم. إخواننا وأخواتنا، العدو المجرم تدعمه أوروبا وأمريكا، يدعمه الشرق والغرب، جميع الشركات الاقتصادية العالمية تدعم هذا المحتل، الجامعات الأمريكية والأوروبية تدعم هذا المحتل، المصانع الكبرى في العالم تدعم هذا المحتل. ونحن أبناء فلسطين أين أمتنا؟ هل أمتنا فقيرة؟ إذا كانت أمتنا فقيرة نحن أبناء غزة يمكن أن ندعمها، ولكن إذا كانت أمتنا عندها الثروات وعندها المال وعندها القدرات، إذا لماذا لا تقف معنا؟ ولماذا لا تدعمنا بالرجال والسلاح والمال والغذاء والدواء؟ لماذا ترى أننا بحاجة إليها ولا تقف معنا إلى هذه الدرجة؟ اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. اللهم انصر من نصر الدين، اللهم اخذل من خذل المسلمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم أيد كلمة الحق والدين، اللهم انصر غزة وسوريا ويمن وفلسطين، اللهم انصر الحماس والقسامين، اللهم انصر المجاهدين، اللهم انصر المهاجرين، اللهم اهلك كفرة واليهود والمشركين والخائنين. يا رب يا إله العالمين، يا رب يا إله العالمين، اسم أعظم حرمتنا، أسماء الحسنى من حرمتنا، محمد مصطفى من حرمتنا. Gazze'de
bombalarla, füzelerle, toplarla parçalanmış masum çocukların hürmetine, evlatlarını şehit vermiş anne babalar hürmetine, yıkılmış evler hürmetine, yatılmış ekinler hürmetine, çiğnenmiş, talan edilmiş namuslar hürmetine, Allah'ım büyük şeytan olan ABD'yi, Siyonist, terörist İsrail'i kahru perişan eyle ya Rabbim. Gazze'deki Kassam Tugaylarına yardım eyle ya Rabbim. Kudüs seriyelerine yardım eyle ya Rabbim. Hamas'a yardım eyle ya Rabbim. İslami cihada yardım eyle ya Rabbim. Vicdanlı insanlara